Ini saya tunjuk cara multi stream tanpa capture card. Saya multi stream Mobile Legend. First kena ada laptop. Saya pakai GPD Win Mini. Lepas tu nak kena ada cooling ni. Sebab yang ni kecil kan, dia bukan jadi panas lah. So nak kena ada cooling ni. Lepas tu ada mic yang ni. Lepas tu dengan handset. Tu je, tak payah pakai capture card. Benda yang saya kena buat, mula set up lah YouTube punya live streaming. Lepas tu saya pakai screencast. Yang ni screencast dengan game Mobile Legend dekat phone Red Magic. Ni saya pakai phone Red Magic. Kemudian masukkan window capture screencast yang ni window capture. Tu je cara dia. Dan kemudian saya pakai stream element untuk multi stream. Tu je cara dia. Bye.